turarangije. Bwana sifiwe. Noneho umurimo w'abantu ni muto cyane umurimo w'Imana ku bantu. Nukuri kw'Imana sinza Imana imbabare kurahira izina ryayo, ariko umurimo w'Imana ni munini cyane kuruta icyo abantu benda gukora. Kandi ubuzima bw'umuntu bwotabaruka cyangwa bukarengerwa n'Imana biraruta kwinjiza overtime y'amafaranga no kugira amafaranga, kuko iyo niyo kariyeri yacu. Haleluya. Tugiye gukora urugendo rworoheje rudasakuza rwo gushamburiye rudasakuza. Turanyura muri ino nzira tuzenguruke dushamburiye. Urugendo rwo gushamburiya no kongera guha abantu babo. Turakora urugendo rwo kubasubiza abana. Haleluya. Kandi munyangane ntimuvangira umwuka wera ba. Bwana sifiwe. Ihangane kikisozwe kuko kiraruta aho twenda kusha. Nukuri abantu bacu nibagaruka bazongera batugirira umumaro mu gihe cyabo. Tubona abagore n'abana bacu bagenda ngo nibwo dushigikiriza abantu, tuzobigwanyiriza kure kugira ngo abacu tubagumane. Kandi nibidusaba gutanga ibiguzi tuzobitanga ngo tugumane abacu, kandi abacu bazogira umumaro mu gihe kiriho. None ga mufunguriye inzira naho ngaho kamera ntibi mpamvu yotuma Imana ishaka gukora kidakoko. Haleluya. Barasiramo kandi nijewe agenda sigara hano, ariko umuntu uri busigare hano ndamwicaza. Murakora urugendo gusa mugende mushikiriza abantu babo. Tubwire Imana ngo Mana ngiyi iminyago duhaye tuyihaye banyirayo ngo nibayakire. Ngaho turanga dutangira urugendo. Turanga da muve mu nzira please. Turanga wowe gusa inzira iritanga.
Reka nsabe Pastor Justin dusengera ashima Imana. Ngiye kubasaba ikintu kimwe. Twabanye kandi twabanye kugira ngo dushigikire kugira ngo icyo Imana ishaka kigogwe. None ga mu kutanyikisha no kudatuma ntugwaho ibintu, mwihangane dukorana amatora. Ndifuza ko dutuza twese mu izina rye. Bwana asifiwe. Ndabashimiye kandi Imana yabahamagaye izodukoresha ubutwari muri iki gihugu mu buryo bumwe n'ubundi. Haleluya. Ngiki cyo dusabwa n'umwami kandi cyane, nitugende tube abarinzi nyakuri, turinde itorero rya Kristo, turinde imiryango yacu. None uko ko mpano abantu bose bavuze ndavuga gute. Bwana asifiwe. Yemeke ndababwira ngo tugiye gukora amatora kandi mwihangane tuyakore kuko na yacu. Niturangiza amatora dukore veye yo kugeza mu gatondo, dore ko tuzosenga ejo nyuma ya saa sita kandi naho tuzosenga ngo agace kangana gake. Nitumara dutake veye turayiraramo, apana bene iyo kwihisha, bene iyo kumugaragaro, iyo kuyereka habo, apana yo kwihisha kukageze, iyo kuyereka habo ko duhari. Reka tange haleluya imwe nurangiza tanga haleluya. Yasabye cyane ariko yarangiye nabike nako kwitera kabiri. Tanga haleluya Lobi na zalakite batongo na zalakite kaka bolo na osengaye po apesanga mwa 2 minutes kaka aza mwana mboka wa awa na noneho no muyobozi wanje wanasifiwe. Wewe ko ntuwabona impamvu yotuma mzina ntayo habona impamvu yotuma mzina abe nubwo ntuwimenya worayi ngahe aza pezi 5 gusa. John arihe na mwizegwa na nyene nabandi base. Reka mbaza akantu kamwe, ndabaza akantu kamwe kandi munyihanganire. Tugiye kuja amatora niko batangarisha. Mfite impungenge imwe, munsobanuro nimba numvishe vingine. Nitura mwanditse kuri programme ngo igitaramo kirarangira saa 9. Nyuma y'amatora turajyama. Turatarama. Ndahwereye. Nari mfite ubwoba nariko namajuguma. Ariko Imana bayeze umugisha ko dutarama turangije amatora. Ariko nubwo mwayarekaga turaca bakeneye mwese muriho. Abahano bagumaho n'aba Ohio na abahamu hafi abakura ari bo bazi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umuntu wese uri mu materaniro yoceceka ba mu gatuza dukomere Pastor Mungura amashi yaduhaye ibyuma byiza. Imana y'umujima. Ariko nimuzoza mugera mu materaniro muza mwumva ukuntu sari hayimera imeze neza, ariko ko muravuga mwese tukama dusa n'abaremye isoko tituruhe twumva ico abantu bahaye bashaka kuvuga, kandi kuravuga ukagira ngo none nta ngorane yabaye, ariko hariho urusaku.
yaravuze ngo abakure baze ariko mwitonde. Ese mugira inane? Jewe naza nsaba ngo babe bake, kuko ko turabura ukuntu twinyamambura. Naho amatora timugira ingora. Abahari nibija muri reponderi nta kibazo tuzoyakora n'ubutaha. Duheze si cubahiro. Amapendo bayigize hano tiyogenda atavuze. Pasiteri Gasore yegere hano warubaye kucuranga kandi turatora neza. Bwana siwe sana. Imana yo mwijuru baheze umugisha, dutarame no mukandi kanya tuze gutarama dufite ubwenge. Jewe ndabivuga nk'umushumba, kuriya nimba badutije hano bakadutiza, dufite amahirwe yo kuzohagaruka cyangwe bakatwirukanisha ibiti. Wari wabona gukubitwa nta nkoni yahabaye, waza uvuga bino se bazavuga ngo tuzoreba bikazogera ikindi gihe. Umuntu uzoza uva muno azataha kandi nta tangazo ry'imodo. Ariko mwabonye parking iri hano, nahumiwe. Umuntu wese waparitse hano nuko gusa ntazi nabashizeho ngo tugutahane duhumiwe. None umuntu yosigariye amaparking yose agaparika hano ahangaha utarwaye mu mutwe. Umuntu wese uva muno atahe, umuntu wese aparikiriye kandi n'ibyongera. Ukuri kubahiriza amategeko si icyaha. Towingi nazo zikeneye inoti zitwara amamodoka uzoyisangayo. None tube nk'ababyina aho ukanzinya turaja mu matora. Twenye
izina rya Yesu turagushimye, dushimye neza n'urukundo rwawe rwinshi wadukunze. Ijambo ryawe rirambwira ngo rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo azadupfire. Ijambo ryawe rikambwira ngo twari kure n'amasezerano ariko twigijwe hafi n'amaraso y'umwana wawe Yesu. Uhabwe icyubahiro kuri iki gihe watanze kimeze gutya. Uhabwe icyubahiro kuri aya magambo watanze muri iki gihe kugira ngo tuyabwirwe. Ijambo ryawe ni ukuri, nubwo ryo kwicarirwa kugira ngo rihinduke rizahora ari ukuri. Turagushimye wa Mana we. Umubare w'abarihakana nubwo wakwiyongera ariko rizahora ari ukuri. Niyo mpamvu le part des affaires à melgar des as. Uhabwe icyubahiro byiringiro byacu. Ni wowe rukundo rwuzuye, ni wowe uzutuma umuntu akunda, ni wowe wenyine warugaragaje ku musaraba. Bibiri ijambo ryari rimwe ngo ntacana kimwe wakoze. Wemeye kwitwa umunyabyaha kugira ngo twebwe tubeho. Wemeye kurenganwa n'abo waremye, wari ufite ubushobozi ariko uzura byemera kugira ngo tubeho. Uhabwe icyubahiro muri uno mugoroba ku magambo yawe twumvishe. Niko Yeremiya yavuze ngo ijambo ryari rimaze kuboneka naraririye ngo ringeremo rimpindukira ibyishimo n'umunezero. Ishyamba ntitwumve gusa tukumva tugashira no mu bikorwa. Uhabwe icyubahiro nk'ari we rukundo. Uhabwe icyubahiro nk'ari wowe uzutuma twera imbuto zikwiriye. Mwami Yesu turagushimye. Umugisha abagize icyo bakora cyose kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Melasidante barde la fere. Umugisha aba witirije kugira ngo tuganirize hejuru y'imbuto. Satani ni umugome igihe cyose aba yiteguye kugira ngo ajane ibyo twumvishe yuko azi ngo ari wazatsindirwa mu ijambo. Niwe wenyine uzuririnda, urinda ubwoko bwawe ibyo bumvishe kugira ngo babishyire mu bikorwa. Mwami Yesu uhabwe icyubahiro. Turagushimye kuri uno mwanya wose watambutse. Ibi nivyo wari wabonye bikwiriye kuba kugira ngo imitima yacu inyurwe kandi inezerwe. Tukweretse n'ibindi uri kubona ufitemo inyungu kuko izuzu agaciro n'ibyo ufitemo inyungu. Umwanya wose uri imbere ndetse waba n'uyu w'amatora. Niwe uzuhamagara kurusha uko imiryango ihamagara, niwe uzuhamagara kurusha uko amarangamutima yacu ahamagara. Uwo uri kubona ukwiriye kuyobora uno mu muryango cyangwa se uno murimo niwe umuzi. Yeremiya niko yavuze ngo wamenye nkiri rusoro mu nda ya mama. Niyo mpamvu tukwinginze ngo habe umutuzo, ngo habe kumva wewe, habe kumva ubushake bwawe kurusha kumva ubw'abantu. Mana, urya munsi usanga ba Petero baraye baroba buri cyo barobye ngo biyereke babone icyo bari babuze. Turagukeneye rero, imitima yacu iragukeneye muri iki giterane. Twongere kandi tugarurwe ibihe kuko Yeremiya yavuze ngo twigarurire natwe turakugarukira, ngo tugarurire ibihe byacu benki byambere. Ureke ibihe byacu bibenki byambere, niwo tuzagukorera kandi tukera imbuto zikwiriye bihanye. Habwe icyubahiro nkuzi ukora ndetse ugakora ibirenzeho twasabye, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Dushimiye Imana yabanye natwe mu buryo bwose, yifuje kubana natwe, izina ryayo rihimbazwe. Bizo umuntu wese yakoze kubw'impamvu zo kumvira Imana, Imana ibimuhera umugisha. Tugiye kwinjira abakristo ubundi kandi baza bava mu mwuka. Nza numva imvugo zano ngo twavuye mu mwuka ngo twagiye mu mubiri. Abo ngabo sinzi uko bameze. Tugiye kuja mu matora yo mu mwuka kubera ko twe tuyoborwa n'umwuka ntitukiyoborwa na kamere. Umwuka niwo tuyobora